tentamenu aluunda neshikiji kapinjikanu kulongesheru yechu mwifukudinda lelo chunafuiri kushinshika chinga neyi hansangu ina kundami kuni chidika chidina kuinza hambidi yechu chidika chidina kutenau muidimi dachi Yesu nao Easter nechimuneruki munaitika ikejima nichunga diunda Zambia hambidi yechu adina kuinza mafuku atenanga muidimi ndaunderi nao Easter holiday impinji hapo mpanga anchu amavulu yipompelu kulonda kutwesha kwanakana kuinza kukaba nikufa nikusaunka kwa chamwini chechu mwanta wechu Yesu Kristu dichimifukudinda lelo naishikije kulongesheri yechu chunafuiri kuhanjika hansangu yeniyi ya Easter. Easter ichumanyi Easter inalumburukiri mudihi kudeyi mkwechu nikudami nikudi antu ejima kusakirako chikutala mukanda wa Nzambi Easter hizuda uzungu muna kuzatisha ilanga nekwesekana kuchisemwa checho mudimi darunda Easter inakushimuna kufwa ni kusanguka kwa mwanda wechu Yesu nichine chukutala chiwahi kuchata chikiri chiumichi chukuwana kudako echo aisarela chuchashikiri mpinji yina yadi na kuhita kangilu na kujia anyana awidi amu Egypt ailejela isarela nao chinga ashi chifuikisha kufunda ana haipamba ya insu yao ikumwekesha nao kangilu chukushika ihana chikuwana ichi na chuma chichinana hana hachipamba yena ukuhita ukupanda kana hadini itala hakujia hamwana wa widi ude muna muitalako diu hafu minisidika cheni ichi ya kuchitena nao chidika chachipanda kenu chataya nao pass over ijinada paseka hilo ndako ilanga akwechu akangenyi kwila translate pass over hiya kuitena nao paseka ilanga lundalo ikala nao chipanda kenu emwana engamura tuleji nenu insangu yeni na atashikiri mumukanda wa ukulu mumukanda wa kuidika chapter 12 ndimwani enga dichi insangu yeni kudechu inalemeni munjira imwidi chuchudiku cha ino mpinji di muntanga yami mumukanda wa Isaya niona kutuleja nao chakade kupwekesha mashi echu itwadi kwa nakene wa nyilongako di uheme na chikuku cha wa mwini wechu oheno chakadi mwanta wechu Yesu kufuhana hakulusu ya kavari na kupwekesha mashi indi echu itwadi kuikala na wa mwini uko ni chumi chuna kushima na mwifuku dalilo kati ichi dikukuku ni kutena nao aohea kwa Kristo kati ichi kala kwa kumulonge chukwechu trading agentili twabula kumwiluka mwanda ilanga chidika cheni chidi uchaleme na mulonga cha twinkanga echu ngovu ya kwiluka nechu echu nekale danyana kanzambi echu hela chunafwe chetu kasanguka chenkwi kala hamuna mwanda wechu Yesu di uhaleme na chidika cheni cha kwanuka kufwa ni kusanguka kwa mwanda wechu Yesu nansakiri nanga shikuizi chichuna kuosha nsangu yeni ya paseka hela Easter ne chumuna dingana kulumbulula mazunyi mkuosha kudi awa akuwana mpinji ya kutara mwevuru iwe ela wadina kututara cha ino mpinji hansangu yeni chuna kuingira mu chidika cheni china kutena nao Easter kusakira kuntanga yami amavulu chidiki chi cha ilumbunikilako ama kwa kutia kuwaha mulonga kwikalanga mafuku awana akushaka mahuhu chakubula kuya na kuzata ama kwa kudingisha mukusheta ama kwa kuya mumaloji na kuila yuma ya bula kutelela ilanga antanga jamina chidika ichi chekala chale madi chidika chakuditala echu awene echu ne ikandanga mwini diyimpinji yako mwanuka mwanta wechu Yesu na kumutambula kuikala cha mwinu checho kudi awa amutambula de ichidika chakumwanuka na kudifukula kumenswindi na kumusakilila hayuma yeji mena chuile mwanta wechu Yesu ya kutwamwina echu kulonda echu lelo chuikale anyana kanzambi mukanda wa Yohana chapter 3 na verse 16 nao chaswejeli nzambu kenga mpata mnu mwishina wahene ni mwanindu muhohu kulonda munchuku mkuwela ahetu mwahaya nyaka akabuli kunonga chinadinga chuma cha chiwai chuma cha mzangalo kupompa hamu na kutentama
kulonda tweshi kushimu na nsangu inakunda michinga neyi ku Easter na kweleli nami chimunadinga na kulondela hezu munadizili kuchuma chimuhela yuma iyedi kudena kwechu mwawana mpinji ya kutentama hamuna nami nafuili kuikonko mwena nami mutweshi kudishinshika neyikandamu mkweleli iu chamu nchechu mwanta wetu Yesu Kristu asimwadi kudimona neyi mudi anthu akanganya kumesu anzambi nechina tuleju nao etu ejima tunafuina mulonga wanshidi kumesu anzambi ichi tunakanganya kushika mwashikila lubanjilwa kulema kwindi ilanga muntu wejima wakumkwera mwanta wetu Yesu Kristu yena wakutambula kwanakena kwa nyilonga yindi yanshidi yejima nzambudi na ngovu nzambi na tweshi kwanakena nyilonga ya wantu ejima mulonga Yesu Kristu wafweteli mkudi wanshidi jetu jejima akulusu wapwekesheli mashi indi kulonda ekali chikumba chakuchukula nacho kunshidi jetu jejima mwatentamana nami wana Kennedy Kajinga usatira hamu na mkuru mpu wa mami mkuru mpi Prince Kapita kufuma kuchikunzulemba cha ZNBC kulusaka chinalombi chengi nechu makatweche kuwa na mpinji ya kuchwimona na kutia chengi yuma itwa kailongeshela mulunguna kuinza achisatu makatweche chengi kutenta makulonda makatweche kutia yuma ikwawu itwa kailetera kudenu akwechu ejima dichina lombi nechu nzambalemi nzamba kiswiri wejima wenu mawana mpinji ya kutenta mahamu na nami kulonda tweshi kutanga na kudiza nawa izo danzambi nzambalemi wawawa ulusu yansonyi yehumu kwa fwili Yesu yanshimwi na mashia lema afwili adami ulusu okukala kwa fwili Yesu uitonga kumuchima madilu na kunenga ushona uzuwa kwa mweni Yesu kwa musweje